Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Ovdje je Balonček i sa dragim gostom Antonem. Anton, predstavi se. Danas ćemo da igramo Hunger Games. Moramo da pobjedimo, pošto još jako dugo nisam igrao i snimao. Imao sam problema sa mikrofonom, pa nisam mogu snimati dok nisam nabavio novi. Evo ga, sad ću početi za 5 sekundi. Znači mi ne idemo odmah sredinu, idemo iza tražiti, jer sredinu bi se odmah neki poklali. Ok, idemo. Gledam u slučaju da nema, ok, mislim da tu nema. Anto, me pratiš? Ok, tu bi negdje treba biti ispred auta. Tu je jedan, pored auta. Mora negdje biti ispred auta. Ok, idemo, ok, imamo kamenu sekiru. Ok, idemo. Dalje. Ok, idemo u šumu. Anton, gdje si? Odi u šumu s desne strane. Tam sam ti ja. Ok, ostalo nas je još, ne da mi se brojati 17 gladijatora. Tako par piše. Geokatora. Dragi ljudi, Anton je umro. Početnik je u Minecraftu. Pa, šteta. Mogli smo bolje odigrati, ali on to baš i nije za Minecraft. Mislim na Hunger Gamesu. Šteta. Jer on je ostao u sredini, pa je umro. Ok, mislim da bi tu trebao biti neki kovčeg. Ok, benice, bundeve. Evo ga, jedan kovčeg. Idemo da ga otvorimo. Kameni mač, bit će dobro. Krenemo to. Ok, idemo tražiti zrub. Inače tražimo zrub, tako može biti neki kovčeg. Evo ga dupli kovčeg. To već imam. To ćemo zamijeniti umjesto ovoga. To možemo, ne. To možemo gore staviti. Ok, kaj trebam samo, cipela. Suže, tak neka. Imam malo problema s jezikom. Ok, kaj mi tu treba, ne treba mi niš. To možemo tu staviti. Da, zaboravio sam reći, došla je nova verzija Minecrafta 1.8.4. Evo je jedan tip, mislim da me ubio. Neće da mi potrči. Dok gledate dobre stvari. Mislim da je on umro. Mislim da je iza mene, nemam pojma. A dragi Anton, da li iza mene? Ajde ti reci meni kako to znaš. Ok, mislim da nam umrli. Sad sam u zamki. I umrli smo. Ok, ljudi, to je to bilo za ovu epizodu. Ako se sviđa, lajkate. Ako ne, ne morate. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.